Rita ria mbere kuma riria githurano kinene kia mwaka muhituku giatabanirio, mutongoria wa MUNGETHANIRO Raila ODINGA niacemanirie maitho kwa maitho na mutongoria wa bururi William RUTO MUINGI-ini hindi igongona ria mathiko ma mutumia wa njamba ya KURUIRA WIYATHI DEDAN KIMATHI urio nake ni NJAMBA MUKAMI KIMATHI. Huyu RUTO huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Akiaria hindi ya igongona riu, Raila nioririe thirikari ya Kenya kwanza iguithie ngarama ya muturire kuri AKENYA aria maragogonwo ni thina kumana na mathogora ma iguru ma indo cia muthingi. Gharama ya maisha imepanda. Hapana, leta ushuru mingi zaidi. Hapana, ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi niweze kuambia wewe tu. Punda imechoka. Raila uria ukoretwo agiukirirwo ni atongoria a Kenya kwanza kumana na mirurungano iria ikoretwo igitabanio ni ngwataniro ya Azimio NIATETEIRE akiuga borithi nio makoretwo magitumura ngahiha hindi ya mirurungano iyo. Defensive violence. That is the violence which people use to defend themselves against oppression. The two are not equal. When the police disperse innocent citizens who are demonstrating, that is called oppressive violence. When the people defend themselves by throwing stones, that is called defensive violence. Akiaria ciegie miario ya urumwe iria iratabanio ni kamiti ya mwanya ya bunge, Raila uria ugwetire RUTO ta muru wa nyina na muratawe wa hakuhi nieranĩire ari na mwihoko ni mekugia na wiguithanio wa maundu maria mararĩrĩrio ni kamiti iyo. Mwambia truth to power. Hapana tishwa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio si waendawazimu. Sisi si waendawazimu. Tunaweza tukuelewana. Akimurika mendekithia ma mutaratara wa kigina uria uri na nyongerera itiganite cia magoti itemini ria kuhotithia thirikari kurogota kigina gia kuigana gukinyaniria tabarira cia uthii wa nambere. Raila ni akumithitie igoti rirendekithitio ria nyumba ria gicunjĩ gĩa 3% kia mishara ya aruti wĩra.